October ni som pakhat ania Rainbow Mizo channel thir tu zong te tuk chuan nom vek ule India National News Agency khrang hian reporter Mizoram atangin anom venual toa mase atamzo ka hi chuan namdang te Mizoram chanchin report tu hi ani deuh tlang puimai Hindustan Times chuan ni zandar som pakhat le minute som thumvel khan Mizoram le Tripura inrina interstate border disputed area Mizoram sarkar chuan eng activity ma nei aram tilautin thu chua anron siama he thu hi Hindustan Times reporter Priyanka Dev Burmanin a report ani Tripura nen hian Mizoram in disputed interstate border a hian kan nei rengem ni ti hi ka khremai lawa kan channel subscriber ta zinga uion reporter te po inom ti ka hria report dikjok uion lama chiangzo ka ti chua atha hle ome Hindustan Times hian thani kalta khan phuldung sai bulmaya Mizoram voter mi za somthum anoma chungmi te chuan temple an sakmek chu Mizoram sarkarin topsan ngal turin ahriat tirani ti antarlang ani antarlan zeldanin phuldung sai hi Tripura pata om ania Tripura eastern side da ania mase ami chengten andu lo em wangin Mizoram side anin rin lutani antia Mizoram Home Secretary Pilal Biak Sangi chuan Tripura Home Secretary BK Sahu nena lekha thonin Tripura le Mizoram interstate border law and order chuan chiatlam apan thu a hrilnin antar langbok songrongma acheng Tripura mi le sa tuna Tripura omek te chuan local indigenous organization dinin temple saktumin ma anla an malak na mun hi Mamit district phuldung sai atanga hlalote thai dor tlang ha ania helai mun hi disputed interstate border area ani thu antar langbok he temple construction hi topsan hal turin anduti Mizoram lekha hian zialan nin law and order he dispute area hian Tripura hian kengko turin anbei sei thu an hriatir bok nin antar langa he thil thleng chungchanga hian Tripura lamatangin engma soizuina le chanlet na aom lawa Kanchanpur subdivision of North District of Tripura chunga om phuldung sai a hian voter micheng zaruk ayatam anoma August Khan Kanchanpur subdivisional magistrate Channi Chandran chuan thunei tu sangzo ka helai atrang hian Tripura ration card nei mi za somthum anoma hengzinga hian Mizorama vote nei antel tro bok ani ti official in Tripura thunei tu sangzo ka report alo thelu to bok niin antarlang ani Kanchanpur subdivisional magistrate hian he thingtlang khuwa nena market lama po harsatna anto thule Tripura le he village insum donton na po Mizoram sarkarin remti lo chin anei niin antarlang bok state sarkar thu chu nulok hian rang takin state panhi intren om nai takte hi Tripura lama anlu anrem tilo ngal bok niin antarlang ani he thu hi thil mai angai chi ani lo mai thai Assam nen hian chuan interstate border a hian buaina kan nei kum khua tila adik berome chupo chu Assam hian minnek jok wang ania police te thengin enroll ani photo armed force nena malak na te po aom to thin ani kan hriat theu ani ome mase innor boina tam takkara status quo kalpui ani le zela Assam nena kan inrina hian atu ma main ma son lem lovin amma kan omdan ngai anga omin kan lung oile mai thin mase mizo teril ruwa ero kan ramchin nia kan hriata tuna kan omdan nen hi chuan in person tak ani interstate border boina hi Tripura hian cho chua antum mi ti hi zona chu anitani achan chu Hindustan Times si India National News darjau barjingami ania heiba ka hian aaya lian jokma The Indian Express in Nizan October nisom darsari le minute khat khan an website a anron tarlang boka Mizoram Home Secretary Pilal Biak Sangi chuan engang malakna activities ma Mizoram le Tripura disputed interstate border a hian aom arem lo thule
na tholai mek po choble chilin tiam chin omlova cholsan turin ale kha hian aziak niin antar lang hei tak hi rainbow chuan kanron focus tak chu anitani heti rule hian tuntuma kanron focus berero hi chu Mizoram Home Secretary hian India in dan thatak anei sa tlochana lekha hi athon ani arin oma India sarkar hnuai hian interstate border chungchanga hian state thenomin kut anron thak phallo na dante Supreme Court in alopom to nuala chungta chu scope of article 131 te scope of article 262 in interstate river dispute te scope of article 136 special leave petition tele scope of article 263 interstate council in interstate dispute te ania heng dan tlochan hian Mizoram sarkar hian hriat tirna ape ni in langa mase National News Agency te hian an chuadan kalmangero afel fai tok lo lea temple sak Mizoram in aphal lo hi an tarlan lianber ania disputed interstate boundary chungchanga dan omtepo engma an kuat chuak lo bok dispute area omangmai in an thukal puidan hi tarlan ani ve ani tuikuk ral plante awangin Tripura border hian buaina chu kantok fo thina kum enge muzat kalto atangkhan central sarkar malakna in Tripura mi te Mizorama laklu anile zau thina voter ID siam sakthangin Mizorama NGO rang ten andu lo wangin buaina hi chu awm fo thin internet lama ka hai chu thai angjong chu ka hai kwal pha na sa hlea mase tuikuk ho chungchang awanga kan buaina ba khi border conflict emo ramri buaina kan nei om engma hai chu kanai lem lo ani Directorate of Information and Public Relations Government of Mizoram thu chuan COVID-19 issue akhan Mizoram le Tripura inrina mun rang heng langkai legate le medili leile abulvel chu damdoi manga anka thiang lim thu ba ka medical team himle uluktaka chet lak dan tur an soi ho ngal thu te tarlan ani hetiang taka National News Agency lianten an chua wardana hian thil engemaw chu inmung aomem mi ti hi zona lian tak ania disputed interstate boundary chungchang hi Mizo mi puite hian Tripura nen hian kan nei om kan la hriat karing chi lo boka mithiam jok le chanchin khreril jok te khan khonga in comment lama kan hriat na te ron tho khom turin kangen chewni ti chuan he news feed pani hi thudik lo le Hindu temple Mizoram in sakchun jom aphal lo wanga dispute area anga soi halo ni ani chuan Rainbow Channel atang hian English in interaction nei kantum donia an headline a hian temple sakchun jom Mizoram sarkarin aphal lo thu hi antar lang vea ka soitong hian Hindustan Times a he thujiak tu hi Priyanka Dip Burman ania The Indian Express a he thujiak tu hi Dibras Dev ania ama hi Tripura state capital Agartala mi ani Mizoram sarkar chaktak hian Tripura nen hian disputed interstate boundary hi kan nei reng MT po hi media te kaltlangin apun zar thai chuan alomom hlein arinom heng zongjong kanron focus tak chan hi thil tam tak awma Mizoram thendarnan le minnek boireng thin tu te Mizo na thak nimi alo te tan kanram hi hlan ahun to lawa ram ri chungchang a hian Assam nena kan boina po hele chen hi chinfel lawin eng sarkar hnuaya po tuntheng hian ala om mek ania Tripura hian he temple ansak du awang hian Mizorama vote nei te anrama ration card siam sak ngai hial khop anga an tarlan tele phuldung sei Tripura east side a rinlu ani thu te disputed interstate boundary kan nei thu te hi a serious a hetiang hian an thu hi akal chhozel ani chuan nakin loka Assam nena ramri buai kan na yang che hian Tripura nen hian kan la nei thuai theibok ani India hi sakho zalenaram ania Christian te point vairam timayang mun ranga Christian biakin kansa vai ho point aizol khopui lunlaya nok sakzatin Muslim pathian biakna
mos an ron din boka Hindu temple tam tak kanram chunga an sabok hei hi India constitution in a phalmio wangin kan dan thei ani haulo ma se tuna Tripura organization pakhatin eng temple bernge sak an tumti hi tarlan nilo ma se Hindu temple ani mel rio boka Mizoram sarkar hian akhap ani point stay order angdawin hun tiam chin siam lovin chunjam rilo turin ati ani arin oma a stay chanpo omjanei tak ani abei sayom king comment son zongjong khi khrachiang deu te khan comment lama inron sei fiana kalongai changdon nia engpo ni se India rama om kan nia Indian kan ni ma se mizo kan ni na le kan nam le kan ram kan hum hal na konga hian kan tran rual atul hlea kan mizo na thak dik tak ngei mitam tak then shanin kan oma athen Burma athen Manipur ate athen Tripura lama te kan then home state le foreign ram chunga te rinlu ania Burma kan ti Myanmar a kan mizo na thak te po Mizorama anlo lu chuan foreigner an ni mai zel boka Mizonam reunion hi engtika nge kan thlen tir thayang ti hi ril rulua tu pakhat ania tuntumatan chuan dutok photila national le global news tharlam berbernen zanin lama inton le thau kantum donia thirtu te in zawain voin ni man nuam vek ule